Umceceshi weBafana Bafana Hugo Broos ulangadelela ukuthi abe senkundleni abone badlali bakhe kwekucala ngqa kusukela athatha inzambo dekuba ngumceceshi kuleli cembu lesive. Lo mceceshi loneminyaka engu-64 ngu-69 ke lowo umemetele badlali labangama-31 kutsi bayenka njini. Linyenti labadlali lababitiwe ngulabe bakhona enkundleni ngesikhathi Bafana Bafana igijimisana ne-Uganda kumdlalo webungani ngenyanga yenhlaba. Kwathi-ke labanye babo kwaba ngilabaphakamisa isicoco seCOSAFA ngakholwane ngoJulayi ke lowo. Kwabese kuba ngulabanye-ke labathalwe ecenjini lebelimelela kuleli kumidlalo yema-Olimpiki eTokyo. We didn't have so much opportunity to see the players live. We were happy that there was a MTN Cup game last weekend, so we visited a few games there. Umsebenzi laniketwa wona yi-South African Football Association lo mceceshi kuthi akhele icembu lakusasa. The coach is going to give it his best, but we want everyone to be behind the coach, knowing that we are on the building phase. Kepha ke lo mceceshi uthi yena ufuna kwenta timanga neBafana Bafana. You can be sure that we will do everything to be in Qatar next year. Kunetingcinamba tsite letitawulandzelwa uma kuyiwa kule midlalo yekuhlungela umqhudelwano wendlebe yemhlaba. There's going to be a lot of tests done, but over and above that, we're going to limit the people that will be interacting with the team and the technical staff. Licembu la Broos litawuhlangana eJozi ngelisonto evikini lelitako. Mina ke ngingumduduzi Ndlovu. Leti tindzaba te-SABC eJozi.